Ti mi ne vratiš. A ti mi ne da vratiš. Lepo. Došli su Amerikanci, američki distributer, nam je bio cela ekipa, čak i vlasnici. I onda jedini datum koji je on mi odgovarao, to je bio današnji datum. I onda pitao sam dokle možete da ostanete, kaže do 2. Super, jer mi posle podnijemo degustaciju za Beogradu. Onda ok, vi ste to 2, super, i onda mi posle idemo, vi idete na sever, mi na jug i onda završimo. Ok, jeste, otprilike oko 2 smo završili degustacije, probali smo 20 nekoliko etiketu, ali oni ipak su probali ponovo, ipak su htjeli ponovo probati one koji im se najviše sviđa. I onda još je trajalo jedno skoro sat, s time i na kraju sat na kasnije smo krenuli. Tako je ispalo. Ali i ogromna velika gužva u gradu. Mi smo već sat vremena tu ovdje u Zapravo. Ne znam kada ste vi krenuli ujutro u 8 ili kada, ali... Mi smo već navikli. Oskar se...